I lijepo pozdravljamo sve ljude koji gledaju ovaj moj video, a one koji ne gledaju, za njih nas boli logično briga. I dobrodošli u, mislim da je ta epizoda Minecraft Sky Factory-a sa Brunom i sa Edim. U prošloj epizodi smo napravili automatsku mob farmu i tamo za pravljenje energije. A u ovoj epizodi sam rekao da ćemo napraviti kao mašinu za pravljanje obsidijana, no to ćemo ostaviti vjerojatno za kasnije, radit ćemo nešto drugo, nešto vrlo bitnije. Sad, kao što vidite, odande sam dovukao lavu do gore, a tamo sam dodao još onih crucible da mi se više lave proizvodi, točnije više energije, tako da pretpostavljam da znate o čemu ćemo danas pričati, a to je automatsko sijevanje svih stvari, točnije onih iz kojih samo dobivamo iteme. Tako da za to će nam trebati vacuum hoperi. Znači trebat će nam 3 vacuum hopera, ovih transfer noda, transfer pipeova će nam trebati. Sad sljedeće nam treba je logično automatski sijev, nisam, zaboravio sam sad pokazati, no imam još tu negdje, evo ga. Znači imamo 4 ovog invar ingota, silk mesh, elektrum ingot, invar nugget, elektrum ingot se radi elektrum ingot i iron ingot, u stvari ovo je elektrum gear, a invar vam se radi, samo malo, ja sam ga radio u smelteriju, znači 2 irona ferrous ili nikal, svejedno, znači to ćemo uzeti sa sobom. Sad sljedeće nam treba nam su ovi transfer pipeovi, nadam se da će to biti dosta. Onda nam treba 16 autonomous activatora, da 16 previše. Lava generatora će nam treba 4, jedan već negdje imam, samo malo gdje sam ga stavio, evo ga. U stvari da on je pun, tako da stavit ćemo sve ovo lijepo ovdje. Ovdje smo već bili i to bi, ja mislim, bilo to, pošto nema više ovdje ništa. Tako da ovo se isto možemo prebaciti gore. Tako da krenimo sa time. Znači, ovdje je bio prije Better Barrel, sada sam ga zamijenio sa ovim Deep Storage Unitom, znači sad već imamo 38.550 i nešto više i tu sam uzeo cobblestone i sad on odavde vuče cobblestone i tu sam napravio automatsko da mi se radi lava, pošto lava mi treba za smelteri, a i lava će mi trebati nekad, pa tako da ne idem svaki put do lave sad tamo, pa se vraćam, nek sam uzmem tu. No, nebitno to, krenimo mi sa ovime. Znači, prvo što nam treba, a to su autonomous activator negdje, samo malo. Znači, ako nam tu ide lava generator, sad u njega bi trebala dolaziti lava, no ne dolazi, a zašto ne dolazi? Možda trebamo napraviti chunk loader, samo malo. Ok, evo napravio sam chunk loader, stavio sam ga tamo i mislim da je onaj broj što na početku bude 2, stavio sam na 4 i sad vidite da se on puni, lava generator, tako da možemo nastaviti sa našim radom. Znači sljedeće što nam treba je, pokraj njega moramo staviti automatski sieve, da automatski sieve dobiva energiju. Sad ovaj torch možemo maknuti, premjestit ćemo ga, ovdje neka bude. Sad, u taj automatski sieve mora dolaziti gravel, a gravel će nam dolaziti samo malo, kako bi to napravili, ovako, ovako i ovako. Opala, ne tako. Sad, pošto je gravel najčešći izvor, u stvari najviše će nam trebati, tako da ću njih staviti ovako 3. Wow. Tako. I sad ispred toga nam ide vacuum hopper. I sad u svaki ovaj će nam dolaziti cobblestone. Moramo samo spojiti ovako, ovako, ovako i moramo ih namjestiti. Znači ovo što je žuto to moramo staviti na plavo. I sad bi trebao cobblestone dolaziti u njih. No, zašto ne dolazi?
Evo ga, našao sam način, znači nadam se da će sad ovaj raditi, znači sad iz ovog Deep Storage Unita Transfer Node Item vadi i sad će on slati to sve tu u ove, samo moramo ih namjestiti, mislim da se ovdje stavlja, tako je. Evo, tu je već prije bilo malo došlo, no sad ide puno brže, evo vidite da dolazi, u stvari u ovaj još ne dolazi, no kad se napuni i sad vidite on stavi. I ovdje ćemo kasnije staviti čekiće, tako da će to raditi. I onda ovaj vacuum hopper on kupi to što se tu vadi, u stvari to što tu, što se to runi. Ovo vas ne mora zabrinjavati jer morate podesiti tu da on izlazi ovdje, tako da vam ovo nije bitno. Znači stavimo transfer node item, napravimo, mislim da je ovdje, tako, znači ovo mora biti da ono vuče van. I sad stavimo ne ovaj, moramo staviti transfer pipe i sad će on tu lijepo vući gravel. E sad, pošto imamo i daljnju proizvodnju, znači ne samo gravela, već imamo i sand i dust, tako da ćemo ovdje isto staviti jedan transfer node i moramo napraviti, mislim da je ovdje, tako. Znači da odavde isto izlazi gravel. E sad, znači uzmemo ovako i povežemo i taj sljedeći će nam biti negdje otprilike, ajde ovdje. Znači opet stavljamo lava generator, stavljamo sieve, ne sieve. Malo sam se zeznuo, znači on iz gravela mora vući u sljedeći autonomous activator, a njega ćemo staviti ovako ovdje. Ovaj ćemo maknuti da mi se uopće s ničim ne poveže. Tako. I stavljamo ovdje. I tu ćemo iza staviti plavo. Ovo nam ovdje ne treba. Tu će isto ići čekići. I sad ovdje isto ide vacuum hopper, pošto će onda on taj gravel pretvarati u sand. I onda sand nam mora ići u ovo. Znači ovo vuče sand. Stavimo transfer node ovdje. Ovdje na izlaz. Mislim da je ovdje, tako. I sad ćemo taj sand slat u sieve. Kasnije ćemo sve spojiti ove sa lavom. Znači sljedeće opet što nam treba je opet na hopper stavljamo transfer node items i opet izlazni i idemo opet dalje. Ovo nam samo smeta. Tako. I sad ovdje, znači ovdje dobivamo sand i sad taj sand moramo pretvarati u dust, a taj dust ćemo pretvarati ovako. Znači sand, i onda se sand ide ovdje, tu, i pretvara se u dust, a njega stavljamo ovako, ja mislim, tako je. I sad on dolazi u taj autonomous activator i onda taj autonomous activator stavlja ovdje sand, ovi razbijaju i dobivamo dust. I sad ovaj kupi dust, taj vacuum hopper kupi dust, moramo napraviti izlazni ovdje, na njega stavimo transfer node items i samo pošaljemo do, samo malo, do, odvuče ga, dobre. Stavimo znači stavimo sieve, gdje mi je, sieve, i stavljamo lava generator. E sad mislim da bi to trebalo biti to, samo malo da ja razmislim. Mislim da je to, samo moramo još povezati ove lava generatore sa ovom lavom, da mi oni dobivaju isto lavu, tako, ovaj dobiva znači, a bo mi je neki bug se izgleda samo desio. Ovo ćemo obrisati. I sad ja mislim da bi samo trebali staviti čekiće, no to još nije sve gotovo, samo da vidimo da li to radi. Tako da idemo napraviti malo čekića. Evo ga, mislim da će ovo biti dosta. Tako da u svaki ovaj stavljamo, osim u ove što primaju, stavljamo čekić. Tako, sad trebamo napraviti da oni rade. Znači, da bi oni radili, trebamo staviti ovdje left click. I vidi sad oni rade. Znači, kad stavljamo 2, ide logično brže. Evo ga, i sad on to runi. Znači, ovaj uzima i šalje ovdje malo. Znači, ove moramo isto namjestiti da rade. I vidite, tu se znači već siva, u stvari tu se siva i tu se siva. E sad samo ne znam zašto mi ovo ne siva, znači trebao bi vjerovatno
povećati proizvodnju, no vjerojatno dok on malo ne nakupi, u stvari on odmah, vjerojatno dok ne napuni ovaj, sad ovo već ide brže, znači ovaj kad se napuni, tako da ćemo vjerojatno ovaj malo usporiti, da mi ide sporije, da mi se brže ovaj napuni. Znači kad se ovaj napuni, onda će ovo početi sivat i vidite kako on isiva, on dobije ima svoj inventori i onda on to skuplja u sebi. Sad mi ćemo trebati napraviti da on to sve vuče u jedan chest. Tako da stavit ćemo ovdje jedan transfer node, ovdje jedan transfer node i ovdje jedan transfer node. I sad ako stavim, onda će mi on to vući u ovo. Tako da ćemo staviti ovako odmah gore. Tu, tako. I sad stavljamo ovako, stavit ćemo visoko, ako idemo ovuda, možda se spoji, no vidjet ćemo, mislim da ne bi trebalo, tako je. Ovako. Ne tu, znači moramo staviti ovdje. Ovako, ovako. Znači to ćemo sve spojiti u jedan chest, a taj chest će biti ovdje, znači napravit ćemo kristalni chest da on bude najveći. Ide napraviti kristalni chest, pa dođem kada ga napravim. Evo ga, napravili smo i crystal chest. I sada ga samo stavimo ovdje. I sad prema nekom mom ludom proračunu on bi sad to sve trebao vući van. Ali on to sporo radi, tako da će to vjerojatno, evo ga, znači ovo je odvuklo i sad to bi trebalo biti ovdje. Evo ga, znači sad to vuče. Samo mene zanima zašto mi gravel ne siva. Vjerojatno kad napuni ovo, onda će početi sivat gravel. No nebitno, to ostavimo to. Idemo se baciti na nešto drugo. Rekao sam da ćemo napraviti, da ću vam objasniti ove moje alate i da ću vam da ćemo napraviti onu za kako se zove? Za obsidian. Sad sam da ostavim ove stvari što mi ne trebaju. Shvatio sam jedno, a to jedno je da ćemo morati napraviti jedan chest sa hrpu čekića unutra koji se dostavljaju u te autonomous activatore koji lupaju. Tako da hajdemo to napraviti. No, gdje su mi chestovi? Evo ih, imam ih malo previše. I treba će nam samo malo transfer node items i transfer pipes. Znači to bi otprilike trebalo nekako izgledati. I evo ga, znači to bi ovako nekako trebalo izgledati. Znači ovi chestovi su puni hammera. I onda transfer node items vuče u svaki ovaj autonomous activator i znači oni su puni sa stone hammerima. I to bi trebalo raditi nekako tako. Evo samo vidimo koliko već imamo ovoga. Pa ovo je super. Znači sljedeće što trebamo napraviti je ono što sam rekao za pravljanje obsidijana. A to ćemo napraviti ovako. Znači treba će nam stone. Možete i cobblestone, ja ću stone samo radi izgleda. Sad za to će nam trebati ovako nešto. U stvari ne tako. Ovako, samo malo. Tako, znači stone barrel će nam trebati. I to je jedino što će nam i trebati, maltene. Tako da prvo ću napraviti malu platformicu, da sad to ne naguravam sve ovdje. U stvari, kad već imamo onu dolje platformicu, hajde da iskoristimo pa ćemo to napraviti ovdje. Evo ovdje neka bude. Znači, stavljamo ovako nekako. U stvari, ne tako, već stavimo ovo u sredinu. I sad na to stavimo ovako nešto. Ovo ćemo moći slobodno obrisati ovaj donji dio. I sad ćemo to samo malo ukrasiti da ne bude sad tako glupo i moramo se još moći popet pomoću toga. Znači to sam se ja zamislio ovako, nekako nije baš nešto lijepo, ali eto. Znači ovdje mi je sad kiša napadala, no ajde svejedno, znači tu stavljamo vodu. I sad
Ovu vodu ćemo izgrabiti, pošto nam je upala. I sad uzimamo jednu lavu, stavimo ju samo ovdje. Ja, opet mi kiša napadala u to. I sad samo lavu stavimo ovdje, vidite da gore piše Obsidian, samo desni klik. I sad, pošto nam ovo malo smeta, uzet ćemo ovako. I stavit ćemo ovdje gore da nam kiša ne može upast u to. Ovo srušimo i tu nam se nalazi Obsidian i samo uđemo i to je Obsidian. I da vam samo pokažem ove moje pikekse i ove matokoh i rapier. Znači Alumite pickaxe stavite Alumite, mislim da samo vidim. Ovako, znači 5 aluminija, 2 irona i 2 obsidijana stavite tamo. I ne znam točno koliko se dobije Alumite, no u biti kad vam se to sve istopi morate napraviti malo više. I sad onda ovaj casting basin stavite, samo malo, stavite ovaj pickaxe head cast, tool bleeding cast i tool rod cast. I onda samo istopite taj Alumite, stavite unutra i dođete u tool station i samo stisnete pickaxe i ovdje poredate. Tako sam i napravio sa platinumom. I samo da vam pokažem još ovdje kod mob farme sam nešto napravio. Znači stavio sam ove better barrele ovdje samo da mi bude estetski ljepša i da mi bude sve na jednom mjestu. Znači tu imam sad ove rare loot bags i tak svud po redu. Znači nekad se zna skupiti nešto ne treba. Tako da ćemo uzeti što nam ne treba. I ovaj miniature heart ćemo pokupiti. Kad uzimate samo stisnete shift i desni klik. Samo malo. Ovako, vidite. Kad dođete vratiti sam lijevi klik. Ovu glavu stavimo ovdje. Stick i bow bacimo ovdje. Miniature heart stavimo tu. Bucket stavimo tu. I završimo ovu epizodu. Tako da hvala vam što ste gledali ovu epizodu, 5. epizodu Minecraft Sky Factory-a. Nadam se da ste uživali i ponešto naučili. Ondje ja mislim da će raditi, ako ne bude radilo nešto ću popraviti pa ću vam reći u 6. epizodi, tako da vidimo se u sljedećoj i budite mi pozdravljeni i BOK!